Evo nas u Tirana, Albaniji. Napokon da vidim pekar. Da vidimo bakery pastry. Evo. Paštetice sa sirom. Jesam njih poželio. Vidimo unutra. Pa njih baklave ima tokom cijele godine. Sorry. Kadajf. Tuluba. Krosana. Kako je strašno. Znam kako da tražim paštetica. Baš mi se jede i paštetica. A volio bi iskreno probati i baklavu. Baš je domaća baklava. Laki nema u Holandiji. This croissant is with... please, one with pistachio. And this one here, paštetica with cheese. This one. Burek cheese, okay, and ein burek cheese. In my language, in my culture, Bosnia, we have the same one, and we call them paštetica. Paštetica. There's burek with cheese. It's very special. Okay, moram platiti. 200, 200. Can I pay by card? No, only cash. Euro? Yes, it's 3 euro. Oh. Can you give me back euro as well? No, only cash. Only leka? Yes. Okay, it's good. Ne mogu da propustim ove. Da će mi dati 1.000.000 leka. Trebala mi da 1.700, I think. It's only euro. Huh? Oh, euro. Even better. Thank you. Ko nađe sir, dobije još jedan komad, kažu. Suha ko išta. Suha i tanka je. Znači... Nažalost nije to. Burek te kasti, ali iskreno, najjače buretince su na pijacu. Ima bruku ljudi, radi, onda moraš im kvalitet podnici. Znači, jednostavno to je tako. Tako je pravo. Range Rover, BMW, X5, X6, to ti je ono sve što možeš vidjeti. Došao da reket uzme na pijacu. Ne znam jel vi uživate sa mnom, ja baš uživam, baš mi je nekako hotama sve. 50 leka, ej cijena. Paštetica sa sirom. Brate, gledaj ovo. Gledaj, evo. Brela. Kaj sad ovo prvo? Šta je stvar? Da je jedna paštetka, samo pola eura. Zato sam se zbunio. It's so hot. Burek Albanija. Yeah. Is the best one. In Bosnia is also very good. Bosna is very good. Ovo je nešto buras. Ovi dvama ekipe se radi jako. Znači, 4 u ovako malom prostoru. Burek Albani. Ja. Bambino Albani. Bambino Albani. Ok. Tako je dobro. Nisam bolje probao. Tu 50 centi samo. Ova gorila.
Smino, šta misliš za ove? Da ti ponesem. Evo buraz firmirani je robio. Ovi izgledaju ko pravi, iskreno. Ovo su originalne naočale. Viš imaju ovaj kod sa strane. Original? I think my wife would love them. But I'm not sure how can I look? For my wife, not for me. Yeah. Try that. Yeah. Oh, I think she will love it. Yeah, they are a new model. Is this unisex? Can I wear them too? Yeah, it's unisex, so they are a new model. Okay, new Those model. are old new. Can you keep my camera, sorry? Yeah. Like this? Yeah. Okay. Thank you so much. So, I'm gonna check. They are looking very nice, to be honest. I thought 100% they are original. Yeah, they are the best quality of I will tell everyone they are original. Okay. Don't tell anyone that they are fake. No, I'm not Don't look. speaking the truth. Never. No, I'm joking. They are not small, or? It's better for you, this one. Yeah. Yeah, that's Better this one. Better this one. 30. All of these 30. Yeah? The best They're quality. nice, actually. Okay, if I buy 2 pairs, can you adjust the price or not? 28, but we can do anymore. 28. 28. Yeah. My wife's gonna be very happy. And me too. Okay. Pasaporte Bosnia, pasaporte. You said 28, yeah? Okay. Those are also like... Those are 20 euro. yeah? It's not Do you have Prada by any chance? Prada the best quality? Yeah. Which I'm model? searching for one exact model, but I cannot see them. Maybe you... This is the What do you think? Which one? Which one? too popular, but Huh? This model is favorite model and it's more... His favorite model. Yeah. this. I will go for this one. Can I replace this one for the Ray-Ban? Yeah. What is the price of this? This is 70 euro. Buraz, dobre naočale, pravo. Policijska štetit. Mogu da primijetim da sve stariji policajci su ovdje, ljudi mislim, službenici su stariji. No. Branitelj zakona iz doba. To mi govori da su iz doba Envera Hodža. Da li su promijenili svoje mišljenje? Nadamo se da je. Policija! Policija baza! Neću. Što hoćeš da me uhapse? Ne daj Bože da me uhapse, da me strpaju u onaj podrum. Rekao bi nikad više neću sliku opisati, a ne snimiti ništa. Ohoho, ovo iz policijske baze izlazi, znači. Ok. Smo neku kaficu. Ja sam za jednu kaficu. Monšeri. Monšeri, Malta. Ovdje se čini da je kafić va kafiću. Prate, kafići su im baš napucani. Mogu da primijetim. Dobar je ovaj fazon kad su crni kafići i onda ga čitavoga u crno uradiš. Imam samo 30 sekundi da pređem. Htio sam da kažem, policija nije za Albaniju. Policija je za Nemačka. No policija in Albanija. Hey. Go to Nemačka, to Germanija. Evo Milje koja protiče kroz cijeli grad. Fakat joj ne znam ime. Al fakat joj ne znam ime. 50 sekundi crveno, idemo prijeći. Saobraćaj je haos, ljudi. Sviđa mi se što je radni dan, što je jako živo. A, što sam vidio dobri kafići. Wow! Baš mogu ovdje u ovom jednom popit kafu. Monšeri ponovo. Moguće, 2 monšerija. A, što ovaj lijepo izgleda kafić. A, zauzeti sto koji bi ja htio da sjednem, sjede ljudi. Pogledaj ovo auto, ovo se voza po ulicama Tirani. Samo čekam da izvadi kalaš.
da zapuca. Koga ti snimaš? Buraz, nije moguće da ga tu parkiru. Ali nije moguće, fakat. Bauštela se gradi jako, pare se ulažu jako. Znači, bauštela, Nemačka, znanje se iz Nemačka prenijelo ovdje. Albanija. Pogledajte ljudi, kako sam ovi ljudi transparentni. Zovem se Mito. Tirana Albanija. Šta mi se sviđa? Nisam vidio kladionce. Barem nisu transparentno izložene. To mi se jako sviđa. Vjerovatno da ima, ali nisu izložene. Kako se brzo smijenili ljudi da nisam uspio da sjednem odmah, iako sam bio 100 pored. Idemo popiti kafu ljudi i nadam se da vam se svidla Albanija, da vam se svidio ovaj vlog. Tako da čujemo se i ostanite sa mnom i očekujte novi video.